ahena mi amukela ka controller show, vito ra mina I mina controller. Ni khensa ngopfu ku va mi karhi mi vona video leyi, mi tlhela mi subscribe, mi like, mi tlhela mi share. Breaking news hi leyi nga tsariwa lawani, album ya Mr Post ku sungula ku vulavuriwa hi yona hi nghalas. Nghalas namuntlha va fike va posta va ku ehleketa leswaku track 6 eka album ya Mr Post December leyi vulavula hi yini. So mina a ni swi hleketelela ku ta ku ri na mhaka ku Mr Post namuntlha va fike va posta xinepe xa vona lexi mi xi vonaka, va fika va ti posta Mr Post, ende se a va gcine ku posta ka Facebook ya vona hi ti 1 ta November. Mi ta swi vona va gcine ku posta hi ti 1 ta November, so namuntlha va ta posta swi komba ku va ve na 3 weeks va nga ri ku posteni. Ni vhe ni swi hleketelela ku va busy a studio, va le ku endleni ka nchumu, mara leswi nga endlaku ni va sure ku va busy a studio hi lexiwani. Nomonde Rog u fike a posta ka Facebook page ya yena, mo ni mi lavela swona ta swi veka kwala. A fika a posta Nomonde Rog i poste kambirhi. I sungule a posta a tsala ku I might be nothing out here, but when I entered the studio even the mic bowed down. Fuck va mi repa ambulu ku ti themendela swa nandziha so u hi bayizisa Nomonde Rog loko ku va mi repa a la ku vula ku u le ku enjoyeni a studio lowa, se a nga la ku jampisa, a la ku vula sweswo ku i le ku enjoyeni la studio. Mara endzhaku ka posta leyi ku sungula hi post leyo Nomonde Rog ya ku 1 2 1 2 a ku hupfa hi ringeta phela ma vona. So lawa a ri studio Nomonde Rog a ri busy ka tinsimu ta yena na Mr Post, so hi mhaka ku ma swi tiva ku xa vulavula Nomonde se a xi byeriwini ku mi nga jamuki, so that's why xi vulavula hi ndlela liyani. So mina hatle ni swi hlanganisa ni ku laha ku na leswi nga ku humeleleni lawani, kasi himpela loko ri shutdown namuntlha Mr Post va fika va ti hoxa xinepe xexo va tsala ku December vo fika va tsala ku December. Endzhaku ka makhatinyana mambirhi manharhu nghalas na vona va fika va posta tanihileswi mi nga swi vona, va posta ku mi hleketela ku ka track number 6 ya Mr Post ku ta va kha ku vulavuriwa hi yini December leyiwani. So a ni swi tivi, a swi ta lava me ni ya languta ti-track 6 hinkwato ta Mr Post ku va kha ku hoxiwa yini. So a ni ta kota ku predict-a sweswiwani, a ni swi koti ku predict-a, mara hi languteleni ka album ya Mr Post. Mr Post se va tikombini ku album se va yi endlile ya December, hi lo yimela siku na migingiriko leyin'wana leyi nga ta va yi ri kona. Ni swi komba ku se manje va ta va hetini Mr Post, yi ta va yi ri ku swekaswekiweni, yi karhi yi balansisiwa, yi karhi yi pakapakiwa kahle album ya Mr Post hi December. N'we mi hleketa ku ta ku ri na yini la ndzeni ka album leya Mr Post ya December ka track number 6 kumbe ka track leya hinkwayo? Mi hleketa ku beef yi kona kumbe a yi kona ke? Mr Post ni ba mandla ni tlhela ni vuyelela ku va mi langute video leyiwani. Mi nga rivali ku subscribe loko ve a mi nge se subscribe, klikani subscribe. Inkomu.